sumak pacha busca ñukanchik runa kunapa kawsayta shinchiyachinkapa wakaychinkapa hatarichinkapa imashna llamasiyukuna tukuykunallata aliguma kashpaka alay pachami kapankichik ali shamushkawkuna kanakupaychik runa llaqtakunapa kawsay rikuchik antagoman kay washapi pi rimak yanapak achilkarashka Rafael Pérez Angrango kapani kunami kay obraje pugyo Oscapi kanakupanchi ari kaygu kasakiripan kay Pegochi llaqtakupi Otavalo kitipi Imbabura marca mama llaqta Ecuadorpi tukuy kay Alpupachapi kawsawkunaman. Amigos, amigas, ¿cómo están ustedes? Esperamos que se encuentren muy bien. Bienvenidos, bienvenidas a tu canal Runa Llaqtakunapa Kawsay, la vida de las comunidades. Tras de TV, su servidor, quien les habla, Rafael Pérez Angrango. Estamos en el sitio sagrado de Obraje, de la parroquia de Pegoche, del cantón Otavalo, provincia de Imbabura, del Ecuador para todo el mundo. El sitio sagrado donde que históricamente ha realizado la ceremonia ritual. Ari sumaktapacha rurashka kapan, ispaka rumio kunawan, maipilla tiarinaw kunata, uriajungapa, bitsangapa, chayshina kaygota rurashka kunakapan. Ari may hatun sumak rikuripan nacho. Kay pachakupi tuparishpa kapanchi Tayta Rafael Ruizwan. Payka sindiku kapan kay obraje llaqtakupi nacho. Imashnalla kapanki ali shamushkaw kapay taytaku runa llaqtakunapa kawsay rikuchi antagopan. Tayta Rafael paginini visitanga pasamuskamanta ñukanchik barrio Obraje kay comunidad de Peguchiman hinanta kuchikunchik kay medio de comunicación guna ñukanchikpa realidadta riksichishpa kachun kimirimushkamanta Kaypi kuchaguyman radasukuna sumak rikunay pacha kapan nacho. Kay barrio Obrajegopika hastaka historia tiyan nacho, hastaka historia porque historia mi kan charinchimi punda yalishka watakunapika charirkanchimi kay barrio Obrajipika ishkay pugyo ñavikunata. Entonces shinamandami ña chay pugyo kunataka como municipio ña corralashpa shina mejorashpa shina ña katimupashkanchik chayka kay barrio Obrajegomantami mantenina hopanchik kay líquido vital ninchik yakuwanka tukuylla comunidad de Peguche shinallata hasta Jawapamba de Carabuela rinnacho kay Obrajemanta. Entonces administración acá en mi municipio de Otavalo mi administración chay yakutaka nacho kay alpapash municipio pakan na Obrajepa kakanchik municipio pa alpakan pero munashkanchik imapash obra tiarishpa kachun kay barrio Obrajego realzarichun mejorarijo y ricurichun nacho. Chay razón mandami mañapashkanchik tayta presidente Alfonso Velázquez paymi presidente kapan. Ñuka personalmente encargo ka síndico gumi kapani. Entonces chayka kay momento gupika apoyarinajupanchik siempre como presidente pa gestión kan kay obra okunata mañana y como ñukanchik apoyarishpa shina makipurarinajushkanchik kunanka charinchik ña como kay pugyo nijuni kay pugyo Pugyo Magdalena shuti kan nacho.
la Magdalena shuti kaymantaka chayamunmi watandi mi shamun carnaval nishun San Juan Armay nishun chashnakuna nacho. Entonces chayka siempre munashkanchi mejorarichu imapas ashtawan tiarishpa kachun ñukanchik barriopi. Entonces chaypimi rikushkanchik pukyukupika armaychishika kay pukyu Magdalenaman kay obrajiman jundamunkan nachu kay 22 de junio taka armaychish y ñakutin carnavalpika tumarina nacho. Tumarinapika punta tiempo ukunapi parlashpaka wasin ñukanchik mayor gente ukunaka wasin sisakunawan tumashpago purinkarka nacho kumparikunawan hijadokunawan shina vecinokunawan shina pero ña siempre watan cambiarishpa shamun. Entonces chayka kunanka ashtawankarin ña yuyaykunapi shamushpaka ña chinkarin chay wasin sisakunawan tumashpa purina nacho. Entonces kunanka ña kutin rikushkanchik bueno kay tiempo kunapika quizás jovenkuna ña shuk yuyaykunata charin quizás mejorankapa yuyaykunata. Entonces chaypipash aceptana tukunchik nacho. Y ñukanchik como barrio minkakunawan makipurarishpa kawsamunajunchik mashiko. Kay ñukanchik ubrajipi kawsa wambrakunaman kuytsakunaman ama ñukanchik runakunapa kawsay rimaykuna yachaykuna ama chinkaripachu kay pukyu kuskapipash kay yachashkakuna ama chinkaripachu ima yuyaytata karapan ima. Bueno ñukanchik bueno charini tawka nietukunata charini nacho gracias a Diosito charini familiawan achakanchik y kunanka ñukanchik kawsaykunapi kanchipa runa kawsay runa churakuna runa parlana chaykukunapimi kay tiempokunapika siempre asha chinkarishpa katinajupan ñukanchipa tiempokupika hasta que churajunaku pargatikukunatami churajunkarkanchik ushutakukunatami churajunkarkanchik mukiti calzonkunatami churajunkarkanchik pero kunanpika ña siempre cambiarin ña tiempo llata cambian nacho y tecnología cambian nacho y quizás ña ley de país llata pues cambian nacho y muchas veces ñukanchik jovenkuna bueno ñuka personalmente más joven kashpaka me viajankarkani maymanpas casi todo el mundo kay allpa pachapika riksini nacho. Entonces pero siempre umapi shunkupika charina kanchik pimi kani runami kani runapa churimi kani. Entonces chaypi muchas veces quizás ñukanchik wawakunapi na paktachinajunchik nacho chay ukunata porque ña cambian tecnologíata ña gobierno churapika ña wasijunchik chayman. Entonces ña apanchik kanchik mentepika ña akchakuta kuchunchik rikuy akchakuta kuchunchik ña areteskunata churajunchik ña quizás rupakuta ña mishu rupakunata utilizanchik chayka ña runakunaka chinkan y quizás ñukanchik tayta mamakunami chaytaka mishu shimipika inculcanani runa shimikupika siempre chaykuta yachachishpa kawsana kanchik yani nacho chay kashkamanta kay cosaskunaka ñukanchik rukukuna ñawpashpa shamushpa rikuchinajunchik jovenkunaman shuk punllaka jovenkuna rurashpa katichun. Entonces paykunamanmi sakinajunchik ña segurashpa paykuna kipa punllakunamanka ña paykuna manejarishpa kawsachun kanchik partidomantaka ninan kushikushka kanchik y kay tiempokunapi jovenkuna claro académicamente tecnológicamente hastaka avanzado preparado kuna pero ñukanchikpa shimimi chinkanchik ñukanchikpa shimi importantísimo kan
Castilla pero pues o sea son porque escuela pe estudiana hoy manda Castilla uta yachachin pero un canchi simi propio ta gana yachachinka entonces kunan bitianmi yachachikuna pero mishukunara yachachinahun runa pa parlogota pero un canchi runa kuna yachakuna un canchi pa propio simi guta yachachispa oka quizás alikapan mayani y golpe tukuy llaktandi tayta mamakuna siempre wawakunata siempre cuidana canchi ayudana canchi riksichina canchi imata kashkanchi ñukanchika maymanta shamurkanchi pita kanchi y kay pachapika imatata rurana canchi imatata chaririana canchipa sumak yuyaykuna nachu ama chingapa pugyugu caña yakuta municipio administración mandaka ñana espacio casi tian kay baño ritual nichi armaychishi o tumarina na espacio tian entonces kunan ña kay utchinashkamantaka por lo menos gradas ukunapi tiarishpa rikunga o más que imarrago pues acomodarishun pero ña ñukanchikpa kawsaykutaka nachingachikrinchi chaykutami kanchika manteningapa munapanchik masiku Yupay chani shunqumanta tayta Rafael kay sumaklla kay Cuscagumanta riksichik hupashkamanta kuchukta punchawkunapi tuparishpa ali kapanchik. Yupay chani tayta Rafael pura kanchik ojalá ama pantarishkanchikma bueno aliguman muyupay kutinpasha ojalá ama chingapashkankiman hipawakunaman ashtawan ñukanchik ña gente ukunawan parlarispa ima ministerishkakunata rurashpa katina chay yuyaykutami charipanchik yupay chani tayta Rafael. Shinapacha tayta Rafael Ruiz síndico kay Ubraqui Peguchi llaqtakupicapan paywan rimarishpa kana hupashkanchik. Hemos podido dialogar con el compañero síndico Rafael Ruiz del barrio Ubraqui de Peguchi. Shinami yanapanata yachapan tananakushpa mingay ruraykunapika hariukunapash warmiukunapash ukuy kay llaqtakupi kawsawkunapallata may sumak alipa kapachun ari rikupanchillapash pirkawkunapipash chakata ukunata churashka kapan hasta wambash kay shuk harigu shuk warmigu tumarinapi imashinalla paktachikukunatapash tulpushka kunami kapan ari pugyukupachaca kaypimi kapan nacho en esta parte está vertiente Magdalena Puglio de Ubraqui. Ari kay pachakupi charishpakana hukripanchik Masi Fernando Terán. Masi Fernando ali shamushkawkapay runa llaqtakunapa kawsay rikuchi antaguna. Yupaychani tayta Rafico ñanda kushikupani kashna runa kawsaykunata rikuchikukunata katishpa rikuchinkapa kuchukayukunamanta shamushkamanta yupaychani tayta Rafico kanchik wawakunapa tumarina punchawan imashpata wawakunatapash kaypi churanajupanchik paykunatapash maymantami paykunapash hatun yana runa ukuna kakpi chaykaramish harikashpa warmikash hatuyashpa ñawpaman kay llaqtakunata runa llaqtakunata apana ukuna kakpimi paykunamanpash kashna yachachinajupanchik runa kawsaykunata paykunapash shunkupi sapiyarishpa chaykutaka ña kutin sisalaya sisarichunmi kaykutaka yachachinajupanchik tayta Rafico. Kuchukta punchawkunapi kashnallata rimarishpa ali kapanchikma. Ñanda yupaychapani kikin tayta Raficota kashna wayraman tukuy llakuta runa kawsaykunata rikuchishpa parakushkamanta shinawan katichun munapayman ña kutin kaypi kikinta katik taytakuna mamakuna kusakuna wambrakunatapash comidata churapani. Yupaychanchik masiyukuna ñukanchikwan paktalla kapashkamanta kaymi kaparka runa llaqtakunapa kawsay kay washapipi rimak yanapak Rafael Pérez Rango ña anchiripani. Amigos, amigas, queremos agradecer por haber estado con nosotros. Esto fue Runa Llaqtakunapa Kawsay, la vida de las comunidades. Que pasen muy bien.